Ta ti se chu resengi mengin sinzin kushab Joe Biden choki Vietnam la sekor ta tha gyagap ni ke par computer chip su gyu gyuja tang shen terka kha chi ki thela zugdung gi nyamle chi gyu demi shiksha yo bar rituk ting di demi ni Vietnam ne tabar kyana tang urusur chongle gi thela chanjo da zigur ang tangbur chishin yo batar America la yang nangyu yo bar rituk America Vietnam ne talingi chasha dini debe tunyu kansam shi gi ring gyagar tang Pacific kyazu kuldo shugin la mikde regu shubashin ledun sombashik yibar rituk Ari sinzin kushab Joe Biden chokne The relationship between our nations from conflict to normalization. yakap ni gi bar debe milung ngapju nang Thomas singje yebe kaptang tene chiso dewa tamsap du chi yebe kaze nang tu tadun sinzin chokne Vietnam ne tengdi rangi chongi nang America sikjo gi rimba kongper tangwar kasu shu na yo bare tu sinzin kushab Joe Biden chok Vietnam gi kesa Hanoi la phebe kapsu tate ledo ge masho shune lobde thukusu lala ari ketar tang yamasha psu rundi shude guji sabge shu na yo ba deni jancho gi gekap kanala talin saba shikyang ta yo bare tu Tengdi Vietnam ne America chokso chongre gi thela rimba ang dang be dege chedong zen nangbar ari chokne Vietnam gi semiconductor la sobe tekanam rangi chokso orde gyagap gi penjor la yarge chebu shik yongyur sigi yoba mase yana gi penjo gi thela yang tobo dugi yoba reduk sargobe sinzi kushab Joe Biden chokla tengdi nedun di kanala tonglen gi leshi shik yeme kanti shukap China is beginning to change some of the rules of the game. Kone dedar me batang gyakap surishi na yang timda dikshi wo shu gugyu gechimbu yimba sonang duk. Ina ya kone gyanane nedo kanda shik tela timda dikshi kirgi mebe sedun nang meba reduk. Deda chok tsung rimi gyanagi sinzin zuebe gyami mina kajik Vietnam ki choksu libgi yoba reduk. Sangyu gyulam Reuters ne tangbe nizu pabgyur tang nyendu shugin dashibang chuyin.